Haimanaze ting choma I zai haimanaze zeme mangkage klumdele namain chekyu ziminge ting kom chana zengkai matai summai ting chobu gdei rengka ina zeme kogne haimana hange rangai zai polya gai daradele Namai ting chogu zeme mangka porelang betivzia chunage indiaram kadege Lok Sabha election gu result pen chi mak chaba malam ge rang te sigera dele nai kom chana zeng kai madai Lok Sabha election gu counting zen jimai in cheu kyu zi madai ting chuan chat set higne teu chu di beze ting moire ka chang bege teu loi kam gai dele ze ting moire ka chang bege anui hai manane pirangau beze BJP party me bau na duiwang basit plane hai na ze hadai ze congress me na duiwang basit plane rex squeeze sapa SP na duiwang basit plane Himraichak sana Ahuibe party ramaze nai kom chana zeng kai madai Lok Sabha election geze dui kang kibe party ramadele za nai kom chana zeng kai madai kumge chunare kachang ba ne NDA alliance me bone center geze government tera bigu chance ai pihi ibe ke ki zala muile ze sa za alia me Indian alliance me bo zedu center ge government terange nomte ze pnui zedu chunage matar me te chala muile ze sale kan lezu NDA alliance ne center ge government terange nomgaile ka chebzane NDA alliance ke BJP TDP ZDU Shiv Sena zai party ka chambe ramzete hero kam gai design punui gu set punui na duiwang zai NDA ne center ke bamra nomgai bizane punui gu set plan haina ze rex squeeze kana changdi le za alia me congress zai chirun mak che Indian alliance me boze aigom bria changlakta dele kan leus du moma katew ze Indian alliance me bone chunage ZDU party me bogu set plan kreu kana bam me duze offer je pay mi kasang je pay gai bizegne madu nomte range nga je bam dele plam jana ZDU party ke sui tebe pe Nitish Kumar Bihar state gu chief minister tebe pe je paje tane ne be bam te jai pakai ne be bam pakai didi bizegne puchu je chunare ka changme mi du nomte chi lak chala muire dele anuina sa gai je anui muigene dam pakai je bam le su pam po pene plungene nei bize brand chile design na paje alia Indian alliance ke du pakdo duile ka che bize hai manane chunage nomte je ZDU party du se mimik pigne mina ke me pise lamui dele kan leus du chuna luya ne NDA alliance me bone India ram kdei gu center ge government terange chi chak lamui dele je India ram kdei gu podi pe prime minister PM Narendra Modi ne du mai tingnai mi pu ge India ram kdei gu capital Delhi ge Naidu banaya Nitish Kumar jidu meeting te je harora NDA alliance me meeting te je harora hange ku gai dele zeka chi dele Zai nai kom chana zeng kai madai Lok Sabha election bam bigze opposition party medu pranje chilang nei zeka chidle ze Congress party leader Rahul Gandhi ne tingti ge Bharat Jodo yatra zai Bharat Jodo nya yatra te gai bigne plane Congress party me se result ibe pira hangdu ngaudele ze sale Congress party leader Rahul Gandhi pating kom kre madai kumge pe paise pakring bezenga gai di zai chapo chang pa pating kom kai ke chang bige pe peudu ze maramne te chendi dele ka chidele ze chapo change pa ze politicals ke pran kai ze bamle su madu gu party ze Congress party me ze result ibse ngauta di dele ze sa kan le su nai kom chana zeng kai madai Lok Sabha election bam ge Congress party me nom gai mak priya ge punui ze duiwang ka kadai dele ze ka chidele ze alia me TMC party West Bengal ge chief minister tebe poi Mamta Banerjee ne du India ram kadai go bodi pe prime minister PM Narendra Modi ze patabam gene so bui dele ze chuna ge so gai dulo zedu pane ki dele zeka chidele Zai chirmak cha nai kom chana zeng kai madai kum ge BJP party me bone nomilang beste dram ge ze punui kaning bria madu duiwang changmak tele zeka chid mara sampo mane pogai ze BJP party me bo nai kom chana zeng kai madai kum ge Uttar Pradesh state ke punui na sidrak srok pere dui range nom gai be bam ge sapa SP ne duiwang ki di zai BJP party me bo ne sit Himraichak chom geru ne dui gai ta dele ze cheu ze alia me West Bengal ge du punui ka nombria duiwang changmak ta dele ze sale BJP party me chibzegene chunare ka changbige BJP party me bone momakateu ze puruina sit kaning bria duiwang changkolo na ne acheu ze BJP party me bone du puruina indiaram kadege center ze teidai rabbe koda kan leusu do punui kaning bria duiwang changma pzegene punui ze punui go bawru na ne
center government je tei kolakti je NDA alliance medu tei rogai je bamle su NDA alliance ke bamram medu je madu nomte raga bezegene aliame Indian alliance me bo je punui sui i zai churmak je Indian alliance me je punui ne center ge je tei ra hang tiam ram je chunage mata je tei ta chalamui le je sadle je churmak je nai komting kom chana jeng kai madai lok sabha election bam ge BJP party me bo muslim me ki bam gu area 30% re gu me bam ge 2 lakh ti dele je ka chi dele je alia me uttar pradesh ke SP me bo nai komting kom chana jeng kai madai lok sabha election ge den chum punui ne duiwang di dele zeka chu dele tingti ge sit kana ko chomru ne duiwang me bam nai komti kom chana jeng kai madai kum ge SP me bo ne duiwang be sit plan ne Himraichak duiwang dele zeka chu dele za indianam kadai ge lok sabha election sona ne ge BJP party ge mina ke me leaders kdi meramane pagwang ge join te gai meram je du BJP gu kne punui election ta je bam le du chibelei ne je pagwang gai be ke election kan ta be ge 80% gu me 2 lakh ti dele zeka chu dele za namai tingnai mikpui ge Indian alliance me somang je NDA alliance me somak je friends conference te je meeting kdi be bamra hange nom gele je salei plamza ne chuna re kachang be NDA party me bone punina center government te gumi nungne Indian alliance me bone government te gumi ka chibe je chin chimang je chibe hangene punui je ko takane punina government ta je te range te gumi ka chibe je punui je namai tingnai mikpui ge ki do ki range nom gele je salei je notice Nagaland state ka ne Congress party me bone duin chi chak te le je cheu je Congress party me bone du bi bisegene go candidate du je du bigu certificate je du pe gai te le je ka chi te le je alia me Chhattisgarh state ke du BJP party में बहुने सिद्ध करे के दुई जे कांग्रेस में सिद्ध के दुई वांग दले जे साले जे मध्य प्रदेश स्टेट के जदू BJP party में बहुने क्लीन स्वीप ते जे सिद्ध काइस कोई लुइगे दुई जे ngамong दी दले जे चेउ जे अलिया में न्यारम कदे को कैपिटल दिल्ली गदू BJP party में बहुने प्लान सिद्ध ले निगे दुई लु जे क्लीन स्वीप ते दले जे सा जे अलिया में हिमाचल प्रदेश के दू BJP party में बहुने सिद्ध मदाई लुइगे दुई जे ngамong लु जे क्लीन स्वीप ते दले जे चेउ जे अलिया पंजाब स्टेट किदु नाइ कुमतिंग कुम चना जंग काय मदाई कुमगे आम आदमी पार्टी में बहु पुनुई ने नोम गाइबरिया पुनुई को 13 मिशन दिदु फेल दी दले जे काच दले पंजाब स्टेट के कांग्रेस पार्टी में जे सिद ngौबे प्लान सिद सना ngौ जाय पुनुई आम आदमी पार्टी में बहु दु सिद चुमरुने ngौ गाइ ता दले जे साले जे जम्मू एंड कश्मीर गदु BJP पार्टी में बहु दु सिद कना ngौ जाय JKNC में बहु दु सिद कना ngौ दले जे काच दले नाइ कुमतिंग कुम चना जंग काय मदाई लोकसभा इलेक्शन बमगे कांग्रेस पार्टी में पुनुइना दुई जंग ngamo rahangge numgai mak lusui bam ramage कांग्रेस पार्टी में बहु जदु दुई वांग की का संग दुई दले जका दले इंडियाराम कदे कांग्रेस पार्टी लीडर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा ते गए बनाई भारत जोड़ो न्याय यात्रा ते गए बिगु प्लान रिजल्ट गजे पिरा हंगे ngau dele je sale ting tige ringe sigने पुनुइगु सिचे lakti ti bze nai komting kum chana jang kai madai kumge hai ka de to rangge sit ket na ne gene Congress party me gudu ga ta dele je sale kan leus du punui go Indian alliance de pren chi lu bzigene mui ketiv chi lu bzigene za ket ma pi chu ze ket ze ba hat gok chi lu bzigene nai komting kum chana jang kai madai lok sabha election gudu Indian alliance me hangdu pi hi be chance se para hange nom gai dele chi bzigene chuna ge mina ke ki mene pi mi khume vote che Congress party hange pe gai me zedu zai ko party kacham hange pe gai me za punui zedu punui go Indian alliance ne dui zai ngam ra hange gui zala mui za alia me BJP party hange me go pi mi khumbe vote pe gai me ram zedu BJP party me na dui zai ngamong ra hange gui je chuna ge lamui dle za Manipur state ku Congress party me ne wam sang ne ge dui wang di da zai alia Dima hasoa district anui Zeme bame area ge za nai komting kum chana jang kai madai kum gudu BJP party me bone dui zai ngamong di dle counting that pe hi ge APHLC party me du so that kai zabam da kan leus du punui jane min te je pachai ta dai di da BJP party me bone ngamong dai di dle zai chuna re kacham ge Indian alliance ne center government te range nomgai me nungne NDA alliance me bone center government te range nomgai me ka chibze comment section ge comment te range kem ge jala muile zai chuna re kacham ba ne NDA alliance ne center ge du bam range inchi chak chala mui dle kan leus du alia
इंडिया में इंडियन एलाइंस में जेदु पुनुई रेन kai za punui lai kai za mata te bibzigna political schema du zemana ne sachi lak zigna aigna hai mana ze mika ning ba comment section ge comment te ga range kem gai za gui zala muile chogu zime mang ka za ne aigna loi ka ra dele ningnui hai mana ne tingnai mi puin sang nen cha ze zime mang ka ze pi gai za inking gai bam bibzigna hai mana ze ton dik sang dele za ai be video ze du cho comment subscribe te ga mak chalami subscribe te ga za like comment share te kam ga range kem gai zala muile bodi me ze klum dele